Irai kaunin manakap, kaunin penakap, manakap, sang memotson malok. Hari iban patrowan luka, irai kaunin penakap o manakap, dan mapulapul. Amari irai memakan. Sang patrowan. Kasilelia maiko mon mea karos ai chumal wow okay boni bang kupuran sama child ko cheyas pilai chumal wow o karosya nakach dapat baco manceng password answer at mai ko mai kachin kupuran ban kita mai ban baco mengi Ajail masanan kawet om jail ranwa jenak jail abjen watak panek ni kaponekis meorala kawet pin jail maka cici baik lau len mela Ajail wasan kawet e 91 paron kual kesin liko ong rail men Pilipai kailan ayo o jail paros Nakach the patronan Jen Bassett Paulo Ranwich. Ajay wasan kawet inanso kisach ne utan inen melel ong kichay solong paros. Kichay watak penayer erika melel me kichay paros mangi the pachuan kawewe pena chay masanen anso wach. Iras silu may uyaki ainen sawas ong ye o karos kichail ranwich. May impay wow o bake. Kayo impay. Nanachay wasan kawait inan so kisach nan irachik silu masan. Nakichay teruya mewat samya chay inangan maprop ong pen kichail Dapin suai mal ap kecailan impay bananan kumacay. Kecailan pampak. Nanacay wia saulangan momot saukay. Kecay banan saukaros ankin mauran impay ang social Pilipila naramas. O kecailan tar wiyakin na kecay lapalapsak enanen. Kuren kaunok child ew. Karyaw yay wow. Wow yay lokaya the uya merkayo laut red child amelen child ninpun. Wow ya mokit kasampal the mokit kasampal the uya kasampal ew child. Child ciptanan wow wan kia aramasan so paros. Nan irachik payo ang achay wasam kawit masan. Kicailan kinto na sa inangan meche kan, kaiten achay kan. Kicay pa nan so karos kasampal ki, inangan yung achay saulang kan, tuwacha and Jesus Christ ang kasampal ki kicay. Kasilu, baik. Baik yay achay wasan kawit eman so susach pasan. Yamuman ay ban an kipay. Tatanay ban kuyan kapay. Achay paras mangi tapachuan mepay. Kung samya achay ban ewang kano at so paras. Sangmi pek na achay kawit Jesus an ina para na komyo ay an tinoso. Pekyang kapayatan masanan pauno o tana ekasin kuputi an saupas.
En kaila ay sawasan ang so kecai kuya con papanan the solangan paunoke. Kecai panan so paros anki inpai tokol haramas wow ki socha di Pilipin haramas o kecai pan pe lau mel. Pe kiyang kapayatan tanang kauno bubur ke kecai len kuya. Kalanganan kauno o kalanganan bang. Kaselelia mainku. Mon me chorus kapingo wow and koang samachay coach nanlang Pohnpei I o bil chorus me yang coach the pacho nan champas which round. Mai kachin kupura bungai me sokos. Ajay wasang kawai tinan sewach kosangan bukan Filipai Pralau Riau Rejik Silu Lelwalu Ajay Oralap Pile Beg Lau Lelmel Bangko Prayang Ajay wasang kawai Emasen Kumail ter Uyame coach sang niamail Inangan ruburuk Ong pen kumail te suai mal Ap kumail Pohnpei pene lan kumail Oter uyak me kumail masang aramas ceka Kumail pene se inang mau En me cekan Kaite namail kanche Kumail tan pan Anikila songan lamalam oche Me crisis kacin supplement Supplement ki Roson and coach and so chorus ab so checking kupupura and kapara kiyong coach Peini. Eri, kwe kisang ni supplement kupur salatek ekachin chon me chekila me chorus o kachin wiyala latumi. Ekachin wiya aramasala o kachitong sampa ni momon aramas. Ekachin pai o ekachin wait nan elen fake loud and mel pola for loco one paron pod mimi nan moche anso me uyata kisin dikoyo o momotson Filipai o mogi chon Filipai o child round and young anki the experience by me ken sang count Jesus Christ. Dami sansal nan acay wasang kawitan nan so watch yay one peron Paul kasawyata me agay me Filipai ko emencha kin pain rupurupi pain na mo te pain apay o metawa marakasampal sangapi sang niyay chiki-chiko lento an so watch etinay watakata acay wasang kawit watch Yapchen wewe kita metame kit metawa esapu koigin kalap moteti ngai metawa I future tetama pan mawonye koigiai kelep insana mawona ikamele me imak chay koros kin metawa anso koros Acay wasang kaway touch, kaway kin kuchay, song choro. O kuchay rawach, nyebak, chay kin kap kila ananen, emenaramas mon acay langa. Chay so cekap. Ibak chay kin buya, chay kin buyata bak chay makau, chay melapalap, o chay mak kin peng roperup ong peng kuchay api match na uyata suway man eri tamak chay pa uya kuchay lengkap papoyata tamak on coach kupur kit chay lang uya
Kama ba wiya wikwe irawatchen ka kweka. Ye ime achay wasangka waita nan so watch. Kas kuli kin kichay. Enan kila songan lama che. Ko Jesus Christ kachin supplement. Nan wiya kan ralaut riesak rejikicik silisak limau masan ituan ay kasalayang kumailer ni song koros nagchailen tatok kelay o sawasa meluwachakan chailen pil chama-chaman supplement kaon sizes masan me vein I kachin masan kiway kaparan sangal tuwache achaiban miniminiong ngayon sa Okin katak limbok pene mpai pene o bonase inangin meche kan kaiteng chay nagchay pan inseno chay kapakapki irawach kwen kap chengetiong nana chay mo kwen miye kachepen achay kin kawatak pen kalangan o kawan coach kan kay charala ng ero mo mawa pa ako iya kung simana pa ako kaya sebo un me koros kita ngai sang kacho ngai kwen tapu yang taping wow and poem sa katas god Pohnpei wow the koros the kacho the ket nan ket ras Paul nen tinko wong sila ya kawai dok ni Pohnpei kalai na yo at jaika pato wana che mau chai na kin makoro pa kin chai set sway na kom enen itawan kom utang tahan bilim dok unat nanong Komitan kasam quality ananen mejika. Pichai bankin ananen minimin pene na pumatay o ten metawa magtay mau sang mejika. Nano matmata evantuate Jesus Christ na aniki akachikichik pay o John Metric. Jesus Christ Jesus Christ is water. But John Metric aku cakap o nature thing nan tawan na. Jesus Christ faith mekara yung kapag nan matuwalang kachamin o pekren sa makao. And katkiway sang talan dokolapwas. Hapso, kukuran pa, and pray. Ako Jesus Christ, ako faith. John Metric. Jesus Christ, John Metric, ilan sa koron. Title, Mara. Instead of our koron, yang akilang faith no. Jesus Christ, Pohnpei, Absoda, Kakin Kukuran, and Kaparak yung watch playing. Sapulina, Kupur, Salatek, Kakalangan, John Metric song korot, o Kakin Yeluzula. Katin wiya aramasla o kachiyong sampa. When John Metric la mauri o samauna
mangas nete. Ekatin impai o ekatin wait nanan la al wait lao mel. Ekatin kola solo buo wetin kalangan. Kalangan ng kono o kalangan ng kono. So asma ko Rusia. Unay pang pacho o tola o pachang yang ikan nang kayo yay cumal sa kartam kaping owaw ong sa macay kaunu coach opin yang wang ki kay di lapalapukan nan panisiluan umoran chala umotso tiyak o kapurmo o ipil ko Rusia mayang kau tekan ansuk set selilia main tu sampai macam orang lapan kau tekut keciciki beg laulin mela walaupun lopo mauya euya pen kalau kuluk mayran men romkan kita tongki orang kan makin uang pen arai kosan songan uya pe kalau kuluk wajkin kamedak opil kanamina Raimati kan in pasti the property on nilopo o langalang lau rain mela makin kak ranake del aray pa wachala o men and sises kola awya momen karya eu sansanan Kalesia ralau silu resmis esak silu memasani Eric Rice kacin kapit chala sangni karya pen kusun itu niya kacin ale Pohnpei ni karya o nintuan tamat po sarawi masani muman memen langar ng chugaw pangyala at tamat price kacin niya kacin impay o kacin wait ng alen peg laulin men pula nilog klanen price o klanen Micronesia. Kailanganin kaunin manakap, pinakap, na pulabul, sang mumutson malak.